hoj, moje ime je Ula in z mano je danes tukaj Nika Pavičič in skupaj snemava za džunglo. I don't understand a thing. I'm Nika, hi! Danes bova se preizkusila v language challenge, tako da ona bo meni povedala par hrvaških besed, jaz njej par slovenskih in potem bova ugibala, kaj to pomeni v najinem jeziku. Tako da, kar gremo na video. Prva beseda je kozarec. Kozarec. Mi imamo mjesto u Hrvatskoj, mislim se zove Kozarec. Šta ja znam? Mjesto, jel je mjesto? Iz njega piješ. A, vrč. Ne. Boca. Ne. Čaša. Da. To ću aplauz dobiti. Hvala, jako ste dragi. Prva riječ je pregača. Pregača. Kako to rekla? Kaj? Pregača. Tu potica. A? Potica. Kad kuhaš treba ti, to je jedna od stvari koje ti treba kad kuhaš. Zajemalka, pa kuhalnica. S njom ne radiš hranu, ali ti dalje treba za kuhanje. Pregača. Odjevni predmet. Okej, žlica, vilca, Ne. nož. You put it on when you get... Okej, predpasnik. Valjda. Ako je to dobro pokazalo, da, to. Okej, druga beseda. Beseda. Čekaj, da si izberem eno. Mogoče piškoti. Šta to zvuči jako smiješno? Šta? Piškoti. Jesu to oni keksi? Da. Stvarno? Ja. Vrh. Druga riječ je bačva. Bačva. Veliko drveno u vinogradima. Sod. To je to? Ja. Super mi kak ja ne razumijem šta ona poveđa, ali da, to je to. To je to. Okay. Dobro, ajmo dalje. Tretja beseda je dežnik. Isuse, to zvuči kao nešto što onak pijan slučajno kažeš. Dobro, ajde iz početka. Dežnik. Ručnik. Ko pada dež, pa Ništa ne razumijem. slabo vreme. Kišobran. Ja. Kišobran! Znala sam to. Ajmo dalje. Gutljaj. Kak je zbunjena. Gutljaj. Hihitaj se. Ne. O? Kako da je to objasnim bliže? Gledaj me. Smehljati se znotar sebe. Da, to. Mežikati. Kad piješ, to nešto napraviš. Rignaš. Gotanje. Ja to se splačam. Ok. Dobro. Ajde dalje. Punca. Punica. Mi imamo Punca. Nemojte Ja si povedala odgovor. Ajde, opiši mi malo. Imaš muški je deček. Ok, I imaš punco. Curica? Ja. A ja pitam se što to služi. Šta se ti smiješ, niš nije smiješno. Ajmo dalje. Didaskalije. Deskanje. Ne. Stvarno ne. Didaskalije. Oh my god, kaj je to? To je nešto što ti služi kad glumiš, kad si glumac u kazalištu. U kazalištu? In the theater. Okej. Znači, kad glumiš tamo, onda ti to nešto u tekstu koji se zove didaskalije pomogne. Oh my god. A sploh vem u slovenščini, kaj je to? Kako je još pobliže? Didaskalije, ja. I na slovenski isto. Isto! Then you just don't know it. Ne, res ne vem, kaj je to. Naprimjer, piše ti, evo ti si, uloga ti je, zoveš se, ne znam, Iva. I piše ti Iva, u zagradi glasno plače. I onda tvoj tekst. Okej. To su didaskalije. Okej. Ajmo dalje. Samo A ste sure da je didaskalije? Pa moja učiteljica za slovenščino tega ne govori. To
to šta je ona rekla. Ajmo dalje. Copati. Copati. Ja, copati. To kao ti radiš nekom drugom. Ne, Nego? stvar je. Stvar je, a zove se copati. Ja. Ok. Copati. Copati. Da. Za šta služi? Ko hodeš okrog hiše Ok. in jih imaš na nogah. Čizme. Ne, Cipele. da. Cipele. Ok. Kak si rekla? Copati. Nije. Nisu cipele, šlape. Šlape, ok. Ok. Iduća riječ je lastavica. Lastovica. Lastovica. To je isto i kod vas. Dobro, ajmo dalje. Očala. Naočale. Ja, imate vi očala. Da. Da smo, ok, jednaki smo. Nanožnice. Nogavice. Ne, gamaše. A? Žabe. Kako? Pegice. Nanožnice. Znači, to ti ide na ovaj tu predjel noge. I to se koristi većinom u svim borilačkim sportovima. To navučeš i onak ti izgleda ko plivače kožice. Znaš ono, što imaju ribe i onda ti po tekvandovi ili boksu ili nečemu i onda stave to na noge. Okej, Kako kako mi se to- pa to reče u slovenščini? Lahko googlam. Kako? Nanožnice. Ali da, narukvica za noge. To ali za noge. Okej, tu za noge. Ali krivo si rekla, nije to to. Ne je dobro izbacilo, gle, to ali za noge, nanožnice. Ne, to je nanogica, ne znam kako vi to zovete, ali to je nanogica. Gozdni sadeži. Guzni sadeži, šta? Gozdni sadeži. Gozni sadeži? Ja. Šta, to je stvar? Vi imate sladoled tudi tak, to je v bistvu, kako vi rečete, šuma. Šta? Borovnice, maline, jagode. A šta, šumsko voće? Ja. Aaaa! Ja. Ti rekao još jednom? Gozdni sadeži. Gozni sadeži. Ajmo dalje. Tvoja zadnja riječ je kiropraktičar. O, kiropraktik. Dobro. Točno je. Mislila sam da je kod njih drugačije. Dobro. Ima još jedna, jastuk. Jastok. Ne, jastuk. Jastok je životinja. Jastuk. Koristiš ga za spavanje. Ne. Jastuk. A ja, poster. A? Poster. A, da. Julej one. Ja, ja. Kako si rekla? Poster. Poštar. Poštar. Kod nas su poštari, oni koji nose poštu. To je sligovsko, kako je to vidno? Uzglavnica. Uzglavnik. Isuse Bože, ovo je nešto ko u autoškoli što mi je učio. Dobro, ajde ti još jedna. Okej, ladja. Aha. Ladja. Ladja. Ja. Ladica. Ja, vozi se po morju. Brod. Ja. To je... Čekaj, lađa. Lađa je baš brod. Ja. Uglavnom, nobena ni znala se sporazumeti, tako da je še malo angliščine noter, ampak mislim, da nam je rada, tako da, če vam je bilo všeč, lajkite, šerite, subscribe. 2000 lajkova i ide novi dio. To je to od nas. Pa komentirajte, če bi vi vedeli te hrvaške besede. Se vidimo, čao, čao! Ja ne znam pričat slovenski.